ልጆችንም ክርስትና አስነሳው፣ እኔም ክርስትና ተነሳው። እዚሁ ከቤተሰቦች ጋር ደስተኛ ሆኜ እኖራለሁ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ገጠር እንሄድና እንግዲህ ልጆችንም ክርስትና እናስነሳለን። አንቺም ትጠመቂያለሽ። ላኢላሀ ኢለላህ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ማለት ነው። ሲስተርና ማዘር ማለት ነው እየጨቀጨቁኝ ነው በእምነቴ በኩል ማለት ነው። በቃ ለምንድን ነው ልጆችን ክርስትና ማታስነሽ ያለች ሲስተር ጭቅጭቅ እያደረገችኝ ነው። እና ማለት ነው ትክክለኛ ስምንና እኔ ማን እንደሆንኩኝ በሰፊ ቪዲዮ መለስላችኋለሁ፣ እነግራችኋለሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله እንደሰማችሁት እች ልጅ ሱመያ ትባላለች። ሱመያ የሰይድ ሚስት ናት ታውቃላችሁ። ያው 2 ልጅ ወልዶላታል። እሷም ልጆቿን ይዛ ከየመን በመሸሽ ወደ ኢትዮጵያ ገብታለች። ያለውን እንትን ታውቃላችሁ አብዛኞቻችሁ። የጎንደር ልጅ ነች። ልጆችንም እንዳያገኝ አድርገዋለች እና በመጨረሻ ይሄ ወርሳ የክርስቲያን ልጅ መሆኗ ይታወቃል። ወደ እምነቴ ተመልሻለሁ እያለች ነው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله سبحانه وتعالى سورة البقرة على من الآن لا إكراه في الدين بهيمانة ما سكدد يلم قد تبين الرشد من الغي مكنياتهم كأتسنيو قلت هنا لنا كتميتهم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بطاغوتات ببعد أملكه يكاده بالله سبحانه وتعالى بأندنته يمنى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها بأرقتم مبت شايل اللاتن زلبت ويمقمد جبطوا لله الله سبحانه وتعالى كالله سبحانه وتعالى وجد أمناتوش تقبلنت الله مكنيتم الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.